Dobrodošli, moje ime je Nemanja i danas ću vam predstaviti naš novi proizvod ultra tanka ugradna špijunska kamera. Usput ću vam pokazati koliko može biti praktična u realnim životnim situacijama i kako vam može biti od koristi. Ultra tanka ugradna špijunska kamera predstavlja trenutno najmanju analognu kameru na tržištu koja se može koristiti za tajno fotografisanje i snimanje audio-video zapisa. Zahvaljujući minimalnim dimenzijama, 5 mm u prečniku, može se lako kamuflirati i ugraditi u bilo koji predmet. Koristi se za snimanje na nepristupačnim i zahtevnim mestima. Instaliranjem aplikacije sa Google Playa na vaš mobilni telefon i povezivanjem kamere na lokalnu Wi-Fi mrežu, imate mogućnost uživo da gledate i snimate prostor u kome je postavljena. Pomoću aplikacije birate režim rada kamere, odnosno pravljenje audio i video zapisa ili fotografisanje. Sav snimljen materijal se skladišti na memorijsku karticu, a pregled možete vršiti kad god želite preko aplikacije instalirane na vaš mobilni telefon na koji gledate snimljeni sadržaj. Sama ultratanka kamera se postavlja ili ugrađuje u predmete koji se uobičajeno nalaze na određenim mestima u prostoru. To može biti sat, slika, lampa, dečje igračke, razni ukrasi na zidu ili policama. Širok ugao gledanja obezbeđuje da gotovo sve situacije budu zabeležene na snimcima. Možete koristiti za nadzor kabine kamiona ili unutrašnjosti automobila, zatim stambenog i poslovnog prostora, kancelarije, zaposlenih, poslovnog sastanka, zaštitu dece, bebisiterke, pomoćnog osoblja u kući. Saznajte šta se dešava u vašem domu dok niste tamo, budite u toku šta se dešava u vašoj firmi i magacinu dok niste tamo, da li vas zaposleni potkradaju i koliko su efikasni na radnom mestu. Optimizujte svoje poslovanje. Dokumentujte poslovni sastanak i ne dozvolite da neko krši dogovor koji ste napravili. Saznajte kako se bebisiterka ophodi prema vašoj deci koju ste je poverili. Ko dolazi u vašu kuću, kako se ponaša tinejdžer ili partner i sve to posmatrajte sa bilo koje lokacije. Ukoliko ste raspoloženi, možete pogledati još interesantnih uređaja na našem kanalu. Klikom na dugme subscribe, budite u toku sa najnovijim uređajem u našoj ponudi, jer imate pravo da znate više.